Tarot porodičnih fotografija. Inače, ova sekvenca se dešava u Clevelandu, u Lenau parku. Lenau park, to je sedište naših bivših sugrađana, kojem sam bio, evo ovde tu i profesor Zoran Žiletić, sa kojim sam takođe imao čast da budem na ovom istom mestu. Pa i on se nalazi u ovoj sobi, samo ga nema. Tarot porodičnih fotografija. Nigde nisam video tako masivan sto. Raširio se na spratu glavne zgrade u biblioteci ispred spomen sobe. Odgovara ideji Lenau parka u kojem je sve veliko i čvrsto. Stamen sto, kao da iz jednog komada. Nema nogare, nego ploča leži na valjku koji liči na panj hrasta. Takvi stolovi se prave samo po narudžbi. Za njegovu elipsu može da sedne 20 ljudi. Na furniroj ploči intarzirani su zraci sunca, tako da izgleda kako svako ko sedne ima svoj zrak. Zrakasto sunce čini sto još raširenijim. Za stolom razgovaram sa doktorom Aleksandrom Lermerom. Naši prijatelji su nas ostavili da na miru pričamo. Profesor Žiletić ovog puta ne mora da prevodi na nemački. Uživam u Lermerovom srpskom jeziku. Poznato mi je arhaičan. Takvim produženim akcentima su govorili stari novinari politike Predrag Milojević i Lola Dimitrijević. To je jedan beogradski govor koji se i u samom Beogradu izgubio, ali u Lermeru, izdvojenom od savremenog srpskog, ostao je sačuvan kao u nekoj kapsuli. Izbegavam da upotrebim izlizanu paralelu da je Lermer čvrst kao sto za kojim razgovaramo, ali ne nalazim neko pametnije poređenje da opišem njegov izgled. U 87. godini on ne deluje načet starošću, lice mu nije popuznulo, kičma i dalje prava, pogled jasan, priče smislene. Dovezo je do Lenau parka Ford Planet, itd. Jedem povrće, u svakom obroku povrće, daje mi savet intonacijom doktora. Ne pijem lekove, vitamine, ništa. Piti vitamine je beskorisno, jer organizam ne može da ih apsorbuje. Meso normalno jedem, samo izbegavam masno i radim. Svakog dana nešto radim u bašti. Dok traži slike bašte po torbi, očekujem nešto slično bašti profesora Bindera u Tübingenu, ali Lermerove fotografije su sasvim drugačije. To nije bašta, nego park od 10 hektara. Kao u hollywoodskim filmovima, automobilska staza se lenju uvija između visokog drveća, zabokorena je i žbunovima ciklame. Tu je i fontana, u čijem središtu je nimfa s kondirom. Tamno je se presijava bronza. Krug vode je opasan lancem, koji se penje na stubiće pa spušta do zemlje. Na kraju lanca je golema kuka, koja kao da traži da se za nešto prikači i da to što prikači odvuče daleko u tamu. Dve knjige o sudbini, odnosno o stradanju podunavskih Švaba, građana Kraljevine Jugoslavije na ovim prostorima. Mnogi od njih tada su bili deca i ne svojom voljom oni su napustili svoj prvi zavičaj i našli se drugi zavičaj u negde u evropskim državama i u Americi. Gospođa Nadežda Radović je govorila nešto malo više o knjizi Jedan svijet na Dunavu. To je prva knjiga koja je objavljena u više izdanja, prva knjiga koja govori o tim našim, uglavnom vojvođanskim Nemcima, mada su mnogi živeli i u Beogradu. A ja bih poseban osvrt stavio upravo na ovu knjigu Zemlju u koferu. Dok je knjiga Jedan svijet na Dunavu publicistička, puna je, sastoji se uglavnom intervjua, druga je roman hronika, roman dokument, proza sa elementima putopisa, a u jednoj meri jeste i ispovedna proza u kojoj ličnosti sa najmanje dva zavičaja govore o svojoj sudbini sa malo gorčine u nastojanju da iskristališu prošlost. Reč je opet o podunavskim Švabama. Njihov životni put iz Vojvodine, u koju su se njihovi preci doselili početkom 18. veka, posle 1944. i 1948. kretao se preko Austrije i Nemačke u Ameriku, u kojoj su stekli nove kuće, upoznali nove prijatelje, zaposlili se u firmama drugačijim od evropskih, ali u sećanju i njihovim snovima od kojih nisu mogli da se odmetnu, ostao je prvi zavičaj u vojvođanskim varošima i selima i u senkama kuća u kojima su rasli, a nisu stigli da odrastu.
Nenad Stefanović je otputovao u Sjedinjene Američke Države sledeći njihove tragove, da bi saznao kako se klupko pojedinačnih priča odmotavalo. Kako se priče ili mala poglavlja u knjizi nižu, radnja, uslovno tako nazvana, ubrzava se. To je kompozicija romana, hronike, putopisa, dokumentarne proze, melodrame, u kojoj svaka sudbina jeste posebna pripovest, kao što bi moglo da se kaže da jedna pripovest sažima sve pojedinačne priče. One se premrežavaju, jer oni koji se pojavljuju, stvarne ličnosti kojima pisac daje živu i plemenitu boju i koji pripovedaju svoje uspomene i snove, sastaju se s vremena na vreme i obnavljaju svoja sećanja i kazuju usmene romane u nastavcima, oživljavaju prošlost. Samo su se pojedini među njima ranije poznavali i samo nekolicina potiče iz istog grada ili varošice, da bi se sreli na drugom dalekom kontinentu u nastojanju da ponovo sklope razbijenu slagalicu, podsete se svoje dečije i mladalačke svirepe sudbine. Mnogi od njihovih vršnjaka, koji nisu imali sreće da ostanu živi, pokopani su na vojvođanskim pustarama i po zabitima periferija u obeleženim i neobeleženim masovnim grobnicama. I njih oživljavaju svojim pričama, kao da su i oni istom putanjom prošli kroz deo Evrope, iz Jugoslavije preko Mađarske i Austrije u Nemačku, Francusku do Amerike. U knjizi se sve okreće oko dve centralne ličnosti, dvojice Vrščana, Aleksandar, Saša Lermer i Ed Greenwald, već u podmaklom dobu, u vreme nastajanja ove knjige, kazuju mnoštvo događaja koji se ukrštaju i u tome kolopletu jeste i sadašnjost u dva grada, takođe središtu svih događanja, u Njujorku i Vršcu, američkom velegradu i maloj banatskoj varoši, o kojoj autor piše sa više topline nego o megalopolisu. Piscu ovog teksta se čini da je razlog tome što se pomenuta dvojica prijatnije osjećaju svojim vršačkim uspomenama, ma kako one bolne bile u hladnoj stranoj državi. Ipak je njihov prvi zavičaj u Banatu, u gradu pod Kulom. Oni su zamajac ovog venca pripovesti. Zemlja u koferu jeste i roman sa mnogim rukavcima, iako autor u tkivo svog dela ne unosi ništa od fikcije, ništa nije izmišljeno. Sadržaj je suva realnost iz koje ne može da se iscedi nimalo mašte. Sve jeste provereni i dokazani dokument i realno je do mere da liči na fikciju, pa ispričani strašni događaji deluju nestvarno, izmaštano i fantazmagorični. Čitaocu, mada je sve nepobitna istina, deluju kao nečiji užasan san, teška mora. Ličnosti čija imena nisu izmišljena pa nisu ni sa inicijalima, svedoci su jednog teškog i mučnog vremena ili preciznije rečeno nevremena što su preživeli i posle kojeg su dospeli u Ameriku, o kojoj su možda pre toga samo sanjarili ili gledali na bioskopskom platnu. Stefanovićeva šetnja po delu velike države, sada novom zavičaju Donov Švaba, pretočila se ili pretvorila u lako čitljivu, kristalno jasnu i dobru prozu. Tako je vešto pisao Srbin o Nemcima koji su stradali od Srba.